Ajde sad govori šta hoćeš. Namedilo se nebo na zapadu, spremna za Oluja. Ja sad opet moram odgovarati na te glupe lozinke. Ja trebam sad da kažem kao nebo je medeno, oblačno je li vrijeme suho. Ko smišlja te glupe lozinke? Hilmija, treba da dođe na tebe važanja stvar. Znam ja, ti radiš za četnike. Meni ovdje spavaju švabe, ustaše, ilegalci, svi pobrojani ne vole četnike. Pa nije baš tako na tebe, Hilmija, mi smo dobri s Nemcima. Malo ste dobri, malo niste dobri. Čekate da vidite kako će rat završiti, pa gdje ćete? Hilmija, jel sam ti rekao da kralj Petar II. Karađorđe sleteo naravno Romaniju? Znam da ste na Romaniji, čekate bježaniju za Englesku. A nije odletio, još je naravno Romaniju. Kako, dao sam ti pare za gorivo? Avion je pokvaren, sutra će da ljeti. Pa šta ja imam s tim? Kralj ne može da spava po romanijske štale. Mi je rekao, ajde Agime, dovedi me u Sarajevo na ćevape. Molim? Pa da ga dovedimo u Sarajevo na ćevape i da spava na tebe. Šta na mene da spava? Šta na mene da spava? Nek spava na sebe. Pa ti nisi normalan, ti si konj. Znači meni puna ovdje kafana Njemaca, ustaša, ilegalaca. I ti bi kralja Petra meni da dovodiš. Ma izlazi mi iz radnje, budaletino jedna, izlazi. Hilmija, daš ti pare na tebe. Čije su ovo pare? Naše pare, srpske pare. Može li se investirati ovo u Šabac na Vašar? Pa kako da ne Šabac je na Srbiju? Dobro, eto, žrtvovat ću se. Žrtvovat ću se za kralja, ima jedna petica prazna. Evo, znači, ovo je ključ i da uđete na prstima. Ako je kraljica s njim, ja ću dodati još jedan krevet. A ako nosi krunu, imamo sef iza šanka pa nek ostavi. Volaj mala Hilmija. Agim, reci kralju poslije ćevapa da ne jede slatko. Imamo patišpanje ovdje kod duša.